rixaka leyi i Afrika wa vulavula laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Nkarhi lowu wu fika akwamukela Afrika-Dzonga akwamukela vayingiseri wa Munghana Lonene FM ni khala anga pet Mathye n'wana risumatu wa jimo wa xithangwa wa xingiritano wa jeja na makunelo wa ndandadzi hi ku amukela kana ku Afrika wa vulavula ro sungula ka lembe xiradio leri famba sungula ku fika le ka hafu ku bile awara yan'we nhlekani lowu ni famba na ncindani Eric Mavasa ta va fambisa sweswi ku fika le ka hafu ku bile awara yan'we nhlekani lowu a ku rhamba Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na u yi kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za a hi fambi swin'we ke se hi leswi hi nga ta va kha hi fambisa swona ka nongonoko Afrika wa vulavula wa xiradio ku sukusela sweswi ku ya amahlweni ne xa ku sungula i ku ri siku rin'wana na rin'wana ku sukusela sweswi ku fika hafu ku bile awara ya 12 hi ta va kha hi twa mahungu hi ku hambanahambana ka wona kwala u nga koo enkarhi wa wena wa ku va u hi tisela mahungu lawa ya nga rhanga mahlweni ka tindhawu yaleyi u nga va ku u yingisela u ri koo u ta tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka u ta tirhisa WhatsApp ka 071 265 9860 u ta tirhisa mathebula dp@sabc.co.za u ta hi bela riqingho ka 0860 002543 ivi nyika mahungu ya lama u nga ta va u ri na wona u hi byela wona se ya twa ku hi wahi hi famba na wona hi ndlela leyi ku fika ka nhlokomhaka ta mahungu ya fukupela awara ya 12 laya hi ku se hi nga ta va kha hi vulavula ka mhaka leyi nga mahungwini swinene namuntlha mhaka leyi nga mahungwini swinene hi nga ta va kha hi bula hi yona i ya timhaka ta Democratic Alliance kambe ke yi phikizana na rendo ra lava va standing committee on public accounts scopa a Giyani se ta va kha hi bula na va ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo hi nomo wa tatana Mathye hi bula na vona laha hi langutaka timhaka ta pfhumba ra ku yisiwa ka mati ka miganga ya le Giyani hi ta va kha hi bula na vona kusukusela ya hafu ku bile awara ya 12 kasi ke loko hi vuya mahungu ya misava hi ntlhanu timinete ku bile awara yan'we hi laha hi nga ta va kha hi bula na tatana Soli Malatsi lava hi bulaka na vona kusuka ka Democratic Alliance hi ta va kha hi languta ku hlawuriwa ka voho na congress hinkwayo na vurhangeri lebyi nga huma byi vula yini kambe ke hi ta bula na vona endzhaku ka loko hi twa na wena ku u ri yini tirhisa yin'wana ndlela leti landzelaka mathebula dp@sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle kasi ke u nga kandziyisa rito ka 071 265 9860 hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi twa timhaka ti tele miyingiseri Munghana Lonene FM timhaka ti tele swinene va African National Congress va endlele a Russia ku ya languta ka timhaka ta ku ri ve va rhambiwe hi nhlangano lowu fambisaka Russia hi ndlela yaleyo van'wana va ka a hi swona ngopfu leswi nga swo i timhaka ta leswaku ku le ku endliweni ka timhaka tete ta ku lulamisa ku xana ku nga endleka yini hi n'hweti leya ya Mhawuri loko President Vladimir Putin vo hetelela va tikuma va ri la Afrika-Dzonga hi ndlela yeleyo hi ku ya hi xitshembiso lexi hi nga tshembisiwa xona hi vafambisi va xitichi va ri va swi vonile ku na vanhu vo tala lava va nga na swivilelo va lavaka ku hi va pfuna tanihi Afrika wa vulavula se ku nga ri khale hi ta va kha hi mi tivisa nomboro leyi mi nga ta hamba mi fonela kumbe mi tisa timhaka ta n'wina eka yona hikuva leti mi yisaka tona minkarhi ya ku tala mi kuma ku van'wani a ti fiki laha hina hi va ku hi ri kona hi ndlela leyo se hi ta mi tivisa sweswo loko nkarhi wu kha wu famba ku hi ta va hi kha hi endlisa ku ni ku endla leswaku hi va ku suhi na wena se yin'wana mhaka heli ya mi nga yi tisa ya ti-podcast ha mi tshembisa ku sukusela munduku nongonoko wa n'wana wa Afrika wa vulavula loko wu hela mi ta va mi kuma podcast ya koho va tiyimiserile ku tirhisana na hina va tatana Matimu Ngobeni na va tatana Nsuku Mtileni va tiyimisele ku tirha na hina se hi leswi hi nga ta va kha hi vona swona ku ndlela swa ku mi hamba mi kuma podcast nkarhi wun'wana na wun'wana endzhaku ka nongonoko a hi ku tumingisa me 0860 002543 load shedding yi tinike matimba un'wana miyingiseri tiri ni vulavula hi timhaka letiya ta ku va ku hakerisiwa ka a swihambukelo amolweni ta hambana timolo letiwani kambe a hi kona ntsena le a Giyani ku hakeriwaka timolo to tala va hakela na kwala loko mi ta a Limpopo Mall xikombiso va ka hakeriwa Limpopo Mall yi la ndzeni ka doroba xikarhi ka xidoroba ka xitarata xa market na market na church
se hi laha ku hakeriwaka hi ndlela yaleyo se a swo sungula kona un'wana ni rhumele hungu na ya kha ni komba ku a hi kona ntsena na ku lomu xilungwini va nga koho va hakela timhaka ta swihambukelo hi ndlela yaleyo 0860002543 tirhisani nomboro yaleyo hi twa ku mi angulama ku yini ka timhaka totoleto hi ndlela yoyoleyo 0860002543 se sikateko ha yimele n'wina na n'wina hi twe mi ku mi lava ku hlamusela swin'wana timhaka leti ta titirho leti ti komba ti kha ti ya ti kulela swinene na vo hi ta ringeta ku va hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yaleyo nhlekani mi amukerile ka munghana lonene Hello, Butpet minjani? Fokele boti minjani n'we Ni ta ku vulavula na xikala vito ko kwala Vulavula kwala Lulekani. enkomo xikala vito Mara ni nga mi byela xihundleni vito na xivongo ni na problem leyikulu na Department of Labour ya la Vulavula. xiphiqo i yini Ni na nkingha papa ni helile hi ntirho last year September and then ni vuya la kaya hi October ni ya claima mali ya UI19. Loko na claima mali leya UI19 ni kuma hi ti 7 ta January. And then loko se fanele ya claima ya vumbirhi wa ta yi kuma for 6 months loko na claima ya vumbirhi hi ti 6 ta February va ni byela kume ku na khampani leyi ni nge le ku tirheni ka yoho yi nge le Durban. And then ni va byela kume ni le ku tirheni no tshama la kaya va ka hayi khampani leyi koho mara loko swi nga ni nga na problem tlho vuya nakambe hi ti 6 ta March hi ta kota ku confirm ku himpela a wu le ku tirheni ka khampani liya. Butpet ni tlhelerile nakambe ka Labour ya la Vulavula va fika va ni byela ku khampani liya yi ni le ku tirheni okay ni kombela mfonela khampani liya mi kota ku prove kumbe xo xi mi tala nkama na nkama a ni le ku tirheni loko va fonela khampani liya va kuma khampani liya yi endle mistake hi ID ka mehe swi ri ku ve na munhu loyi a famberisanaka na ID ya mehe maybe tinomboro la ti fikaka ta hambana koho so va ni byela mali ta hawa sweswi nga fonela khampani va ri va ta hi nyiketa proof ya komba ku a wu tirhi ka vona so hi ta ku fonela okay Butpet vi ni muka ni vuya la kaya va ni fonela va va byela ku va va nyiketile email ya ku kombisa ku ri mehe himpela a ni le ku tirheni so sweswi va sende information ya mehe ka payment va le ka Labour kota ku ni hakela Butpet nte loko ni tshamanyani ku fona se swin'wana wa ku tirha ka Labour ku mathotsi ku na mali la i fanele hi ku nyika yoho mara sweswi ku na problem ya ku laniwa va ri ku na khampani leyi u tirhaka ka yoho se leswi swi nga koho i ku sweswi a nge koti ku hakela because laha ka system yi komba ku wa tirheni ku no ni huma koho kwala ka Labour mara ka Labour va ni byele ku va rhumelile swilo swa mehe ku kombisa ku mehe a ni le ku tirheni na namuntlha na sweswi loko ni fanele ni va fonela a va ha khomi tinomboro ta mehe a va ha endli nchumu Butpet swi le ku vaveni sweswi ni nge ta sweswi n'hweti yeleyiwa ya April na yo yi ta herisa sweswi since nje mala ni yi kuma ni nge endleki nchumu no hi ta yi landzelela ko va ku a ni swi tivi ku hi ta yi landzelela njhani kambe hi ta vona loko hi nga ha ri moyeni ku hi ta mi pfuna njhani inkomo okay yo nomboro mele Butpet ni kuma kona inkomo sweswo mi yingiseriwa munghana lone FM akomba ndlela 0860002543 nhlekani na vaswoni a hi va voni ni pfukile bot hi pfukile njhani na tshamiseke ngopfu a khensa khensa swin'wana ya nkona na ncindani i mhaka ya kahle a hi mahlweni na minonoko tiko ri dyondza ri pfuneka miri xinsin'wana kota ka njhani a na wa mi twa kahle le ni ri khensa na xin'wana lexiyana ni se xi tolovela kahle mara loko nkarhi wu kha wu famba hayi xi ta nghenelela hayi xi ta dzika hi ta xi tolovela a khensa inkomo Butpet ku na mhaka yin'wana laha ka weekend yi nga kumeka yi nga kumi nhloko ya mina yi hisanyana i mhaka leyi yi minister va correctional service and justice va ri na NDPP a va ri na ntirho wa ku amukela ti-prosecutor kumbe vachuchisi kwala ka vhiki leri hi humaka ka rona ku na mhaka yin'wana ni nga yi underline loko ni kha ni hlaya article ya kona va kombisa timhaka ta ku va swi tiva ku ka ti-prosecutor ku na lava va kumeka ku va nyikiwa ti-bribe leswaku milandzu yi nga tengiwi kumbe milandzu yi hela va tlhela ku nyikiwa xikombiso ku na prosecutor kumbe muchuchisi loyi a Limpopo a Thohoyandou a nga kumeka a wela ka xithagani xexo xi n'wi phasa a voniwa nandzu kwala Giyani Commercial Crimes Court and then swi vula ku na ntirho wu helile leswiya swi hi komba yini na swi hi komba ku
ka justice cluster kumbe justice system na ti-prosecutor va kona lava va nga ndleki swona ku justice yi kumeka yi va yi ri kona mimbhoni ya swona mina muhaxi ni te ka siku rin'wana a ni khome munhu hi xa tolo na mutirhikuloni hi n'wi heleketa a court hi xa mundzuku xa kona nampundzu lexi nga ni hlamarisa i timhaka ta ku loko hi ku hi huma laha hi va hoxaka kona hi ya hala ka cash hall hi ya heleketa mali leyi ya ti-bail yi fanelaka ku heleketiwa kona hi vona munhu loyi a hi languta a kha a n'wayitela leriya ro komba ku hi tsan'wa ku a mi ringeta ku ndla yini which means leswi minister Lamula na NDPP Mathye va swi vulaka ku va swi tiva ku ku na ti-bribe kumbe corruption leyi nga kona ka prosecuting authority i ntiyiso leswi ni chuhisaka hi leswi i timhaka ta ku i nga ku ti-system a ti tiyangi kahle ku komba ku ti nga susa kumbe ku tsuvula ti-prosecutor leti ti nga ri ku kahle mhaka ku a swi tsakisi ngomuhaxi loko i kumeka i kha i nyiketini ku tirha ka ntirho wa wena i heleketa munhu ku a kumeka ya prosecutiwa lexi landzelaka i vona munhu luya a nga nghenangi le ka court room a huma a famba so ku na swin'wana swi nga fambi kahle laha eka ti-investigators ta hala xiphoriseni le le ka NPA so loko ku ri keni leswi va nga swi vula loko ni kha ni va langutini va ta swi landzelerisa a ku ta tsuvuliwa ti-prosecutor leti nga ri ku kahle hambi ku ri maphorisa lama ti-investigators lama ma nga ri ku kahle va connivaka na prosecutor hi mhaka ku swa demoralize ka hina hi ala on the ground hi khoma swigevenga leswi hi ku hi swi heleketa khoto mara all of a sudden munhu a nga nghenangi le ka court room se hi luya wa famba so ni andzalayini marito ma vona ni la ta vona ku leswi va swi vulaka ku va ta swi landzelerisa va swi tiva ku ku na vanhu lava nyikiwaka ti-bribe va ta swi landzelerisa na so hi yin'wana leyi kwala ka weekend ni nga kumeka hi kha ni ndla ku enhloko ya mina yi hisanyana but in any case hi ta ku i mangwa loko hi vona mavala muhaxi wa mina ni khensa nkarhi wa n'wina swin'wana ni vona byi tirha kahle ni tsakisa hi ku leswi mi nga swi endla mi vhe mi nyika xifaniso xa leswi hi swi langutelaka ka xiphemu lexi xa nongonoko xiphemu lexo sungula xa nongonoko a hi ngopfu ku lava ku ta twa ku mine na xiphiqo xa yini laha ku vulavula hi timhaka leti ti hi khumbaka tanihi tiko ku endleka yini ti nga mahungwini na leti kumbexani mi hleketa ku ngeti a ti vangi kona mahungwini sweswiya swa ku tanihi hi wo mahungu lama hi lavaka ku lama ni tshemba ku mi hi pfunini va ta kota ku swi twisisa ku hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi open line khensile boto me a khensa 0860002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka loko u kandziyisa rito u nga hundzisi minete loko yo ze yi hundzisa minete i nge yi twi moyeni voice note ya wena se u nga hundzisi minete leswaku hi ta kota ku tlanga hi tlangela na van'wana lava nga yingisela hi ndlela leyo 0860002543 twana lawa hina tinsimu na ela star 136 star 245 hash kumbe downloada MTN app kuna swipimelo xana yi endla yini namuntlha MTN laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ya leyi ya ncindani Eric Mavasa na Khalanga Pet Mathye ya lembe ra 2017 leyi nga hetelela yi fikisela ka xiyimo xa ku vayingiseri va vilerisa hi timhaka ta ku nkarhi wutsongo hi ndlela yaleyo se i xipano lexi xi nga tirhisa sweswi malembe ndzhaku ma yi vomaka ko se hi na ku pfumela ku na sweswi mi ta va mi kha mi hi susumeta ku hi hetelela hi tikuma hi ri na tiawara ti nga ri tingani kambe ke a hi tweni n'wana mingiseri 0860002543 loko kandziyisa rito u nga hundzisi minete inhlekani ehlekani papa na mina mhaka ya leya karhi ya Afrika wa vulavula ya ni vile ya ni dya vusiku na hlekani mani hi nga tsaka loko vo ngetela nyana vaxumi ta a hi hundzeni laha a ni nyika xifaniso xa laha hi humaka koho kambe n'wina mi tina tihi namuntlha ni tina leti papa ni lava ku vulavula hi swin'wana swi ni vilerisaka la patwini leri ra ka Mdavula leri nga ku cheliweni ka xikotiri lawani a ni ku na lava pfulaka lava va tirhaka la ku timovha ti hindza hi kona ku na la ti nga pfumeleliwiki ku hundza hi kona so va bi patu hi le tlhelo ku timovha ti kota ku famba kona ku va kota ku tirha lawani apatwini leriwani so ni vilerisiwa
hi vaakatiko lava va taku hi laha ku nga ku tirhiweni kona ma swi vona va tlhe va kandziyela laya ku nga ku tirhiweni kona laya loko vatirhi lava va tirhaku laya patwini va va hlamula van'wani va va rhuketela van'wani va va caca ma swi vona papa swi ni vilerisa ngopfu sweswo hi ku ni hlangani na swona hi mahlo ma mina a ni yo byeliwa ni muakatiko loyi a fambaku kwala patwini leriwani hi minkarhi yo tala mina ni tirhela aka Mdabula a stadium xa ka Mdabula so ni famba aka rona patu leri hi masiku mo tala ma vutomi bya mina so vanhu lavawani a ni kombela vaakatiko ku na n'wina mi ni kombelela epapatsongo ku a va ringeti ku va vanhu va kahle ma swi vona hi ku a ni la patwini leriwani va lunghisela hina ene va lunghisela na vona vanhu va timovha ku va kota ku heta i tihele leti a ti ri kona la patwini a ri nga fambeki patu leri papatsongo ma tsundzuka ku tholiwe mukontiraka wo sungula a tirha ivi a fika a nga ha koti ku hindzela amahlweni na ntirho wa yena leswi hi nga swi tivi ku swi vangiwe hi yini va vulavula hi ku dyiwe timali na swin'wana na swin'wana loyi mukontiraka la nga kona sweswi hi lotshwa o sungula ku lava ku tirha ene se u le ku phuxeni ku patu leri ri tikuma ri ri kahle se ku na vanhu lava nga ku lweni na nhluvuko walowo loko va kha va tirha lavaya va tlhe va ta hi kwala va nga ku tirheni kona ene mi twisisa ku timovha ti vanga magoji loko va fika va tirha nampundzu va fanele va sungula hansi futi khetseli buto wa mina 0860002543 hi nga se ya ka nhlokomhaka ta mahungu hi hetisela lava nhlekani Ayi mjani? papa hi pfukeli n'wina minjani Hi pfukeli. a khensa A ni ku ni tsundzuxa hi follow up ya mhaka leya manjeni. oh yes yeah mate ni mi twa kahle i mhaka ya ku hi ravuntlhana na ha kotangi ku vuya la kambe ke ni nikeni namuntlha ni kota ku vona ku mufambisi wa xitichi va ni nyika tlhelo rihi ra ku hi famba njhani buti wa mina ni khomeleni ku va ni hlwerini me ni twela papa ai a ni swi tivi ku endleke yini kambe aye kambe ke ni khomeni na n'wina van'wana ma ha lava ku landzelerisa yona leya mani jane ni kombela ku mi nyika namuntlha ntsena hi ravuntlhana ni nga swi kotangi ku tala ntirhweni ni nikeni namuntlha ntsena hi ta teka kusuka kwalano mundzuku ni ta mi byela ku hi yisa ku yini mahlweni inkomo exikarhi lowunene bot pet ka lembe ri lintshwa ra xiradio mavonelo ma mina ka vurhangeri lebyintshwa lebyi nga hlawuriwa ka da hi ku ya hi mina da kahle yi kombisini ku ri vo pretenda kahle ku va va faki eDotsoli laha hi ku ya hi mina hayi na lava va phikizana na a va lwela xitulu xa vurhangeri Mpho Palace a ku ri kaka a ku ri ku thakathaka leswiya leswi ni swi vonisaka swona yena Mpho Palace a nge tlhavuririsana laha ka sweswi a nga challenges Johnston Hazen na yena sweswi a nga hluleka na yena mi ta n'wi vona u ta huma eJamusi ku fana na van'wana va nga huma eJamusi laha ka vandla leri ra DA vanhu va tima laha ka vandla ra DA va nge tshami kahle vo pretend va va fakanyana laha ka top 6 nyana vo bayisisi kahle a ku ri mavonelo mavrimisi inkomo khenseli swinene vonele rorolero mingisero wa mina hi tweni ku mahungu ya wara yan'we ta emiseveni a hi amukeleni mimani nkosi na tauke loko ni vuya ni bula na tatana Mathye va suka ka ndhawu leti timhaka ta mati na nkululo title ya vona i DDG kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya wara yan'we ta emiseveni mani nkosi na tinhlekani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Elois Richard Fontaine Musina ku ya fika eBaitbridge Turn me on a station. Inawele 91.9 FM. Munghana Lonene FM Makombandlela xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula enhlekani na vaxumi ebotpet me a no kombela ku vutisa ni vula ku kahle vanhu vuhosi a ni vulavuli hi tindlela vuhosi byi hi pfuna hi yini ko talatala ni swi vurisa leswiwani mhaka ku na patu rin'wana a ri hlanganisa Basana na Nhlaneki patlera a ri ya humelela le xilovole leswi kimini leyi patlera ya ku lo sala mudzenga ntsena ka ha na nchumu
ni lo twambile ya mihi vavangulu ku la swi ku vula ku ya mapatu ni tsandzeka ku nghena loko ku ri hi ku aka nhlanike ku na hosi leyi ngo hi yoho nkarhi wun'wana kumbe yi fumaku phati yin'wana ya basani i ncini xi endlaku a tsandzeka ku lunghisela vanhu va muganga wa yehe kumbe ku nghenelela ka timhaka ta nhluvuko wa tiko ra ndhawu leyi a ngo wa yi fuma ma ni twisisa so hi swin'wana ni nga koti ku swi twisisa patu leri a ri famba na khale ka ti-landline ma swi twisisa ya line ya thelefoni a yi famba hi laha yi suka leyi ka nhlaniki leyi ya basani laha ku ri patu ri kulukumba ngopfu ene a ri patu ra kahle rero a ri tlakusa na ikhonomi ya tindhawundhawunyana letiyani because a ku na swikimi leyi ma swi ri fini rhumbi patu leri ya ku wa mudhenga ntsena ne ri ta ku hi laha xikarhi laha lero wa ri ya pfumela gandalani ri fini patu leri ri pfuna hi volo vo cela misava pfaku va chete misava kota ku famba hi titiraka ta vona mara swilo swi le ku feni vakosi va kha va swi langutini lava tinaku vo vakosi mara ta tolo va kha va lwa moyeni van'wani va ku hi veri ku na le navelani ku na leswi nge te yini hi swin'wana ni nga koti ku swi twisisa ku swilo xa vona i ku dya mali ya swikhwekhwerele swa kumbe mali ya switandi a ni swi tivi ma swi vona va kha va tshama kwalaha kusuhani va tsanya ku ta va ta lunghisela vanhu va muganga mina ni wele ka muganga wa ka nhlani mina ni wela la ka setranga maswangani mara va tsandzeka hi yini ku ta va ta lunghisela vanhu va muganga wa vona patu leriya ri hlanganisaka tiko ra vona na vuhosi bya vona Nemetwe papa 0860002543 hata tlanga tin'wana ti-voice note ku ya mahlweni hata teka tin'wana tinqingho ku ya mahlweni kambe sweswi a hi amukeleni tatana Mathye va suka ka ndhawu leti mhaka ta mati na nkululo hi vo va nga ta hina ka xifaniso xa ku kahle project leya ya ku tiyisisa na ku vona leswaku miganga leyi a yi pfaleriwa handle loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati yi hetelela yi kuma mati hi ndlela yaleyo kambe ke van'wani va nga na ku vilela ka ku ongeti minkarhi hinkwayo loko ku va na tinhlengeletano ku na timhaka ta ku hayi a ku nga havi n'hweti leyi ku ta va n'hweti leyi taka hayi a ku nga havi n'hweti leyi taka ku ta va n'hweti leyi ya sweswo ku taniya i va ni twa ku vona va ri yini Mathye enhlekani i mi amukerile ka mugera lona FM inkomo mahashi mi pfukile hi pfukile hi ngongwini hi pfukile loko ni vona xitatimende xa n'wehe tanihi ndzawulo tolo ni ti vutise ku kahle hi n'we vanhu va kahle vo vulavula na vona kumbe a hi fanele hi ve hi landza va sikopa hi twa ku vo va vone yini ke hi ku n'we mi hi byela leswi va sikopa mi nga va byela swona kambe ivi yin'wana mihleketi ku hayi khona va tatani Mathye vo va tirhanaka na swona twi va ta hi byela kahle project leya ya timhaka ta mati yi fika kwihi a hi sunguleni kwalano ikomo mahashi hambi mi ta ka hina kumbe ka sikopa mi xo ku mi ta kuma mahungu lama fanaka inkomo se mahungu lama fanaka ya ri yini hi project ya mati ku fika sweswi a ni mahashi xo sungula swi lava hi kota ku veka xaxameto wa ku project leya ya Giyani yi na swiyenge swo hlayanyana and hi minkama yo tala loko hi vulavula hi project ya Giyani vanhu va yi katsakanya as i project yin'we project ya Giyani mahashi ku na pipe leyi fanele ku susa mati lama nga hlantswiwangiki ma nga basangiki ma suka anandoni ma ya Giyani ma ya Ansami i component yo sungula ya project ya Giyani and then xa vumbirhi ku na treatment works leyi nga Ansami leyi faneleke ku upgradeiwa na yona then i xiyenge xa vumbirhi xa project ya Giyani xa vunharhu eka matiko ma 55 lama nga fika mupani for malembe mo hlaya mahashi matiko lama a ma nga ri na mati loko ma kuma mati a ku ri leswaku ma va kona ma nga vi kona ma va kona ma nga vi kona ende swin'wana xa kona ku tirhisiwa ti-communal taps xitepani leswaku munhu u fanele a famba hi bara a ya ka mati ka xona xitepani xexo i xiyenge xa vumune xexo so xa vunharhu yes so and then loko ndzawulo ya mati yi nghenelela ka project ya Giyani xa vumune xa kona lexi nga endliwa hi ndzawulo ya mati i ku ka miganga leyi ka matiko lama 55 lama ma hamba ma famba hi tibara va ya ka mati va fanele va nghenisela mati emindyangwini leswi swi vitaniwaka ti-house connections ti-yard connections so loko hi vulavula hi Giyani hi fanele hi kota ku hi hambanya xo sungula project leyi ku vulavuriwaka ngopfu hi yona hi leya yo suka anandoni yi tisa mati lama fanele ku hlantswiwa a Giyani yi ma phamela matiko me le Giyani andza mupani
i project leyi ku nga vulavula yona nkarhi wo leha leyi lava scopa loko va ta ka vhiki leri nga hundza a va ta vona progress ya yona project leyi hi mhaka ku a ku vekiwa masiku ma ku yi ta va yi helini hi vo September December last year yi nga koti ku hela ku va na ti-issues between va vukosi bya laya Venda laha pipe leyi a fanele yi hundza hi kona ku va na ti-protest ivi swi delaya and then a yi fanele project leyi futhi yi kota ku va yi hela hi maheleni ya March leyi ya ku helaku ka masiku mambirhi lama nga hundza mara mahaxi mi ta tsundzuka ku Limpopo na tindhawu leta ta hala vo Giyani vo Malamulele hi vo January February late December early January February ku vi na timpfula to hlaya swinene leti ti nga disturba program ya ku heta ka project leyi so loko hi tekela va scopa va ta vona project hi fambe na vona kusuka Anandoni hi ya fika Ansami muhaxi hi fike hi yima ka kilometer 26.5 for the whole project leya ya Giyani ya Nandoni to Nsami laha hi nga fika hi va komba ku mati lama nga sezaku mahlatsuwa lama sukaka Anandoni ma ya ku Giyani already ma fike ka chain leg 26 which means it's 26 kilometers from Nandoni to Nsami kusele only 15 kilometers and a delay leyi nga ta va kona ka 15 kilometers yi endliwe timhaka ta ku muhaxi ku ve na ti-issues ta pfula va deleke for about 3 to 4 weeks ku va va kota ku heta project liya hi yona nchumu wun'we lowu wu nga khomelata ku va mati mi nga za ma fika Ansami i component yo sungula leyi loko hi vulavula hi Giyani project hi vulavulaka hi yona ku ve 15 kilometers leyi yi nga sala yi sale hi ku tiphayiphi ti se va kona ka 15 kilometers kumbe yi sale hi ku ku na swipetlu swin'wana swo ka swi nga nghenisiwa ka tiphayiphi ta 15 kilometers muhaxi ka 15 kilometers leyi nga sala tiphayiphi ti hoxiwile tiphayiphi ti fikile ka kanali ya Nsami ku le ku testiweni sweswi muhaxi ku endliwa swa ti-pressure testing ku chana pipe leyi ta kota ku resista pressure loko mati ma flow hi leswi nga ku endlekeni leswi muhaxi and hi ku ya hi program leyi a va fanele hi helini hi end of March matanesi ni nga vula hi swona ku vi na timpfula masayiti ma pfaliwa ku va na ti-flooding so swi va disturbile lava ti-contractor va kota ku hatla va heta project so tiphayiphi ti hoxiwile ti helile hi fambe na vona hi va komba canal testing na loko hi ri na vona sayitini lava ti-contract a va ri busy va kha va testa the last part of the project ku va yi yisa mati Ansami so i xiyenge xo sungula xa project leyiwani treatment works yi fika kwini treatment works muhaxi contractor o vi a appointiwa last year December now loko mi tsundzuka muhaxi loko project ya Giyani yo tisa mati yo suka Anandoni yisa a Giyani mati a yi katsakanyiwe ndhawu yin'we a ku ri na treatment work ku tlhela ku va na bulk line leyi tisaka mati lama fanele ku hlantswa ka treatment work leyi mara loko se hi endle vulavisisi last year hi ve hi kuma ku treatment work ya le Giyani a yi koti ku yisa mati lama nga enela aka vanhu hi ndlela yin'wani yi designe ku va yi teka 30 megaliters a day yi phamela vanhu mara a yi operata around 20 or so megaliters a day which means a ku ri na ku luzeka ka mati xin'wana xa kona hi ve hi endla ku as department hi lava plant liya yi optimiziwa ku lunghisiwa ti-valves ku lunghisiwa ti-filters ku lunghisiwa ti-sedimentation tanks ku yi kota ku operata at full capacity yi kota ku phamela that 80 megaliters project ya le muhaxi already is on the ground hi va tekile va scopa hi va yisa ka treatment works contractor va busy ka that treatment works ku va yi optimize over and above that ku ta va na tirhun'wana muhaxi lowu nga ta later wa ku va ku ngeteliwa capacity ya treatment works leyi le Giyani so that yi nga ha vi 30 megaliters yi va kwalaha ka woma 40 to 45 megaliters process ya leyi hi leyi yin'wana ya department yi nga hi teka ku yi va project leyi fanele ku landzela a Giyani as part ya ku va hi kota ku meka sure ku vanhu va le Giyani va kuma mati lama nga enela so i xiyenge xa vumbirhi xexo muhaxi kwala ka xiyenge xa vumbirhi kasi loko ku ta holobye Nomvula Mkonyani na president Zuma a va ta ku ndzeni ka yini a va nga ti ku ndzeni ka ku ngeteriwa yona treatment plant leyi hi 2014 muhaxi ni vula ntiyiso
ku ve na project leyi nga nikeriwa laya ya yona treatment works leyi mara a yi ngetela 6.7 megaliters per day ka treatment plant leyi nga kwalaya ansana. Treatment plant leya muhaxi yi kote ku tirha tin'hweti tinharhu mune wa tin'hweti yi nga ha tirhi. One of the issues leti nga problem laha muhaxi i ku muako lowu nga akiwa lahaya wu vi na ti-structural failures, the foundation and the likes mara lowu nga akiwa loko ku te President Zuma na holobye Nomvula Mkonyana. I ntiyiso muhaxi mara i project leyi sweswi for malembenyana about 2-3 years lava special investigating unit muhaxi va busy no endla ti-investigation hi yin'wana ya xiphemu lexi welaka ka investigation leyi va SIU va nga busy yona loko mi tsundzuka muhaxi ku project leya Nandoni Tsunsami yi teke malembe ene ku vi na timali leti nga lahleka ti nga va ti famba tindlela ti nga ri kona leti SIU va nga ku investigating so na yona leya treatment works hi xin'wana xa xiyenge lexi xi nga ku investigatiweni hi va SIU ene hi nga tiyisisa muhaxi ku na loko hi kha hi nyika report ka lava scopa mopane na yona yi le ku endleni ka vulavisisi bya yona hi le sayitini yi confirme ku va ve va appointa vanhu va kha va endla ti-investigation ku why lava va nga endla treatment work liya yi na ku feyila swa timali na yini mara i mhaka leyi yi nga business SIU yaleyo muhaxi. Okay. So okay, treatment works hi hundile ka yona a hi yeneni ka water reticulation iwani namba xiyenge xa vunharhu ku fika kwihi kona kwalano. So muhaxi loko minister Stenzo Mtunu va teka position ya ku va minister va lova appointiwa hi president hi 2021 August yana ku ri yin'wana ya tindhawu leti a ti ri priority ku va ti phameriwa mati ene leswi tanihileswi ni nga vula ku vi ku kumeka timhaka ta ku ngopfungopfu ka matiko lama me le Giyani vanhu va ha famba mimpfhuka va landza mati ene swiphephani swi na mati swin'wana swo tala a swi na mati la vanhu va fanele ku ka kona mati ivi ku tekiwa xiboho xa ku mupani yi fanele yi phamela vanhu mati hikuva yi endla ti-house connections yard connections so ku na matiko ma 55 muhaxi lama ma nga xaxametiwa ku ma fanele ma kuma mati under this project ya reticulation. Loko ni mi nyika report leyi muhaxi lembe leri nga hela kwalaha ka vo August hi vi hi va na meeting lowu a ni wu chera meeting wolowo na lava mupani na region ya hina ya DWS laha hi nga kuma ku out of the 55 villages ku na ti-village ta 24 leti ti nga ready ku va ti kota ku phameriwa mati hi reticulation because already swa ti-design a swi endliwini ti-plan a ti ri kona a swi tiveka ku laveka mali muni and then hi endla swa ti-business plan swi submitiwa swi approviwa i ku endliwa mali yi fakiwa tlhelo hi December lembe ri nga hela muhaxi mupani yi ve yi kota ku endla some of the final appointments loko hi mi nyika this feedback muhaxi hi nga vula hi nga tipfinyiki ku ku na already matiko manharhu lama ma nga vhakeriwa hi lava scopa a ku ri a Bambeni homu eyi yi vhakeriwe na yona lerin'wana tiko a ku ri mani ni rivele vito ra rona Xikokwani but no Xikokwani ya appointiwa a ve se sungula vona mara nakona ku na contract loyi na yona a nga appointiwa mara ka matiko lama muhaxi ku na 24 wa matiko lama already expectaka ku by the time April na May swi ya ku heleni ti ta va ti contract ti appointiweni i phase 1 ya 55 villages la ku fanele ku nghenisiwa mati ku endliwa ti-yard connections ene project leyi muhaxi yi fambisana na project leyi a ni ringeta ku yi vula ku i component ya vunharhu ka ku mati lama hi ma susaku ansami loko se ma hlantswiwini ma fanele ma tekiwa hi tiphayiphi letikulunyana leti fanele ku tiyisa ka ti-reservoirs tiyisa mathangini so project liya na yona yi endliwe in a first approach ku loko hi heta for instance loko hi fa hi heta homu hi fa hi swi tiva ku infrastructure hi fa yi connectiwa ka reticulation loko hi heta a Bambeni
hi fa hi meka sure ku reticulation yona yi le ku teni so swa fambisana swilo leswi Mahashi loko vanhu va swi landzelela so matiko manharhu already va sikopa va swi vonini ti-contract ti le ku tirheni hi busy va hi kha hi vulavula na mupani na ku cheka progress ku va fike kwihi ene loko sikopa yi kha yi endla vulavisisi laha va nyika feedback va mupani ku at least 17 ya ti-contractors se already va appointini ko xata ku va finalize swa ti-health and safety ku vanhu lava va kota ku ya amasayitini va kota ku sungula ku endla this reticulation so i xiyenge lexi fambisanaka na loko hi vulavula hi the whole of Giyani Water Project Mathye. Yi komeni kwalani sala na xivutiso xin'we Mathye ta mchucha kambe ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha ta vuya hi tisela hi ndlela yaleyo i tatana Mathye lava hi bulaka na vona kusuka ka ndhawu leya timhaka ta mati na nkululo eka ya rixaka leyi Afrika wa vulavula inka iti mina tinga se ba awara yan'we mangu misava i nomo wa maninkosi na jauke kasi ke lava ingere bule na bona i tatana Mathye kusuka ka ndawulo liya timhaka ta mati na nkululo kambe ke nthema ku sweswi nteni sala na xivutiso xin'we Mathye lexi ni lava ku mbutisa xona xivutiso xa kona lexi ni nga sala na xona i ku minkarhi ya ku tala hi langutela ku tanihi miako miganga leyi ya 55 ya yi ta vuyeriwa loko swi ta ka timhaka ta mati nkarhi wolowo loko project leyi yi ta hela kambe xivutiso i ku loko sweswiwani ka ha ri ka project hi yoxe ku na mbuyelo ke wo karhi lowu vaaki va miganga yaleyo na tindhawu toleto va nga kombetelaku va ku project leyi hi vuyerisile na hina kumbe ko va vanhu va fika ku vandla mali Giyani kumbe na miganga yaleyo ivi va suka va tlhela ke kambe ke mi nga se hlamula sweswi tatani Mathye ku na muyingiseri laha a nge ri na ye i lava ku vula swin'wana yi mani hi twa ku yi ri yini nhleka njhani pfukile minjhani papa pfukile botet mani ni vulavula na gaceni laha ti-efe laha mugangeni wa Ntshikuko la ya le mi hi vulaku tatana Mathye va hi vulaku na yi twa mara hina kusukela last year hina hi na problem ngopfu hi yaleyo hi na problem ya local municipality ya hina la mopani ya kota ku hlantswa mati va nyika kusukela last year hi nga si kuma mati last week ni kume va karhi va pfulela mati yo tala ka hina leswi ka ni yima ni vulavula na vona va ku hayi mati ya lama hi pfulelaku tatana gaceni ya ku hala ka n'wina ni ku no hi na forum last year a ya fiki kwalani mati ya so ya ni ringeta ku va hlamusela khale ka ri hi yima na ti-ward committee na vaakatiko vo karhi so siku leriya loko ku komba ku ni ku pfulelani ni yime kwalaha va pfulela loko ni ta ni ta fika hale kani kuma swa ku hawu mati ya huma ya teke 2 days ya nga ha humi until today loko va pfulela laha problem yi na lokhale a hi mhaka ngopfu ya mupani ya va hlantswela mati va nyika okay no na mi twa leswi mi nge le ku vuleni swona kumbexani yaleyo i njhekanjhekisani wa siku rin'wana lowu nga ta lava va masipala wa Greater Giyani na va masipala wa mupani no chava ku sweswiwani ni khomise tatani Mathye la a ni kumbexani swi khumba tatani Mathye leswi mi lavaka ku tana swona kambe ni khensile papa i ta yi landzelela yeleyo na swiyenge swi khumbekaka yaleya nga tatana Mathye kwalani a yi karhi ya famba va yi fambisa kahle akhele khensile gaceni hlayisekani sure inkomo Mathye a hi hetseleni mi hetsela mukuyini ka leswi ni kha ni vutisa na loko ku na swin'wana mi nga swi vulaka mi byela muyingiseri loyi leswi a kha vutisa swo mi nga mapfumeleriwa ku angula Mathye inkomo Mahashi I think ka nchumu lowu gaceni va nga vutisa wona i wa local municipality loko hi kha hi endla site visit ni lava sikopa Greater Giyani a yi ri na vuyimeri ka meeting lowuya and va ti-resident issue to fana na tona leti Mahashi va nga ti mention sweswi Mahashi so miyingiseri va nga ti mention but va teki vutihlamuleri va mupani ku va ta va na mbulavurisano na va Greater Giyani ku va kota ku ti-attend issues leswi swin'wana swa swona timhaka ta ti-boreholes ka matikitiko lama leti tin'wana ti nga tirhiku ti-water tankers leti ti nga ku avereni ka mati ka matikitiko lama leti tin'wana ti nga fikiku ka vanhu so i swilo leswi va mupani na va Greater Giyani va ta va na vulavurisano va endla plan ya kona mara eka lexi a mi na xivutiso Mahashi maendlelo ma ndzawulo na ku tinyiketela ka yena i ku ka project leyi hi veke swi va clear ka mupani ku
vaakatiko va fanele ku va kota ku va na ku vuyeriwa xin'wana xa kona i ku va ku create-iwa mintirho ka vaakatiko va matiko lama ku tikontraka leti ti tirhaka ntirho ka matiko lama 55 va fanele va kota ku meka sure at least va create mintirho va thola vanhu va va hi nyika ti-report mahaxi ene swin'wana na ti-details ta kona loko va sikopa va ri kona va hi kombisa ku ku na vanhu vo karhi lava nga thoriwa ka ti-project leti kusukela ka vanhu va xisati ka vanhu va xinuna lavantshwa so mi tirhile ku endliweni mahaxi xin'wana i tikhampani leti ti kumekaka ka matiko lama leti tin'wana ti hayerisaka ti-trucka tin'wana ti-TLB va va hi kombisa ku no mali ya so yi ka vaakatiko mali ya so yi ka vaakatiko ka matiko ka ti-business leti nga kona kwalaha matikweni so i swilo leswi hi nga sure mahaxi ku vanhu va le ku vuyerisiweni mara mhaka leyi hi lavaka ku yi vule hetelela mahaxi i ku loko ku vulavuriwa hi ku phamela mati a Giyani swi na nkoka mahaxi ku vanhu va kota ku avanyisa swiyenge leswi va swi tiva ku xiyenge xo sungula hi lexi a xi teka mati lama nga hlantswiwangiki xi ma susa anandoni xi ma yisa a Nsami ku ma basisiwa hi mhaka ku mati lama taka ma huma a Middle Letaba a ma ha ri enough ma fika kwihi a Giyani hi yo mhaka nandoni yi tisa mati lama fanele ku augmenta kumbe ku balansa lama sukaka a Middle Letaba i xiyenge xo sungula lexi and i project leyi yi nga milon'weni ka vanhu vo tala ene mahaxi munhu vula ni nga tipinyingi mahaxi ku na loko nandoni a yi lo hela lembe leri nga hela yi tisa mati a Giyani matiko lama hi ma hlaka ma 55 villages a ma ta hava na challenge yikulu ya ku ma kuma mati hi mhaka ku va ha famba mipfhuka va ya leni na leni ene project leyo tisa ya reticulation ka 55 villages yi lava ku meka sure ku at least vanhu kayivelo wa mati lowu a va ri na wona for malembe lamo tala so wu kota ku va u nga ha vi kona so swilo leswi swa fambisana mahaxi so a ni la ku meka sure ku at least vayingiseri va hina va kota ku twisisa ku commitment ya ndzawulo ya ku tisa mati a Giyani yi sukela nandoni mara hi ri se mati ma fanele ma hlantswiwa hi kulisa treatment plant and then vanhu va kota ku phameliwa emindyangwini ya vona hi yona mandate leyikulu so swilo leswi swa fambisana mahaxi so a ni la ku meka sure ku at least vayingiseri va hina va kota ku twisisa ku commitment ya ndzawulo ya ku tisa mati a Giyani yi sukela nandoni mara hi ri se mati ma fanele ma hlantswiwa hi kulisa treatment plant and then vanhu va kota ku phameliwa emindyangwini ya vona hi yona mandate leyikulu leyi department yi nga ka yona yaleyo inkomu mahaxi no ni mi twile Mathye kumbexani se sweswiwani hi leswi swi ni tsakisaka hi ku loko ni vulavula na n'wina ni vulavula na n'watipolitiki sweswi ni vulavula na munhu loyi a nga mutirhela mfumo a tirhelaka vaaki hi ndlela yaleyo siku leri hi nga ta ku leswi swi herile ku ta va ku ri rini hi ku vona ka n'wina muhaxi leya yo suka a nandoni yi tisa mati yi ma yisa a Giyani a Nsami yi fanele yi sungula ku phamela mati kwala xikarhi ka April so by end of April pipe leyi fanele yi commission because ko va ku testiwa the last 15 kilometers leyi na yona already yi nga na mati ka ti-section i xiyenge xo sungula treatment works after August se yi ta va optimiziwini so program ya ku optimiza treatment works ya Nsami hi ku ya hi commitment ya lava tikontraka na masipala va ri by December yi fanele va yi herini however maendlelo ma kona ma xi-engineer mahaxi i ku loko ya upgrade wa yi optimiziwa swin'wana swi fa swi va kha swi meka sure at least swiyengeyenge leswi nga ka plant liya swi sungula ku tirha swi phamela mati so kwalaha ka vo August va ri plant liya se yi ta va yi optimiziwini yi kota ku hi nyika mati hi ku enela and then ka reticulation already se va sungulini project ya ti-village leta 24 yi fanele yi va yi herini mahaxi by January 2024 however balance ya 31 villages ku va yi endla 55 already se hi busy na tiplan ku kwala ku heleni ka lembe vo December hi fanele hi sungula ku augmenta ku ti-31 villages na tona se ti kota ku phameriwa mati at least the project ti sungula between 2024 kwala ka vo April May until 2025 because hi fanele hi meka sure ku hi vulavula na National Treasury
hi kuma mali ku ti-project leti kota ku hetiseka mali so swiyenge leswi hinkwaswo swa fambisana manje mi byela lava tsalaka statement va languta kahle statement lexi va nga xi tsala a hi swona leswi swi nga tsariwa ku bambini la mavito lama ma tsariwe kahle hi ndlela yaleyo ni tshemba ku na n'wi swi ta mi vilerisa loko mo languta mi swona ku a bambini a hi yona leyi kambe hambiswiritano hlayisekani Mathye khensi swinene loko mi ti nyika nkarhi wa ku bula na hina loko ku ri na swin'wana hi ta mi khwenuta ku hi kota ku twa ku kahle project leya yi fika kwihi ku famba yini a ku fambi yini khensile swinene nkarhi wa n'wena inkomo mhaxo khensa yini inkomo i tatana Mathye va suka eka ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo eAfrika-Dzonga hansi ka vurhangeri bya holobye Senzo Mqunu kha hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa leswi fambisaka swona Giyani tshemba na n'we mi ta va na swo angula eka swoswo leswi hi ta ri teka riqingho loko hi vuya mahungu na misava kambe endzhaku ka loko hi bule na Butsoli Malatsi hi twa ku va ri swi fambe njhani le a Gallagher Estate kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa mhani Nkosinathi Chauke ndlela yin'we ndze leyi tirhisaka loko hi ya ka yona hi leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto ku ya kwale Kagiso hi tokala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula langa mina Mbekwa vandla ra DA i vandla leri loko vantima va ri aka rona ri tsakela ku leswaku ri va tirhisa ku va ri kuma tivoti kambe loko swi ta aka vurhangeri vandla ra DA a ri tsakeli leswaku vanhu vantima va va varhangeri hikuva loko mo ri languta kahle khalanga i vandla leri ri tshembelaka ngopfu ka lava nhlonge yo basa so sweswo hi swona swi vangaku ku hambi ro cinca vurhangeri ku ta vurhangeri bya njhani byi karhi byi cincacicana hi ku hambanahambana ka vona va nge pfuki va tshembeli ngopfu hala ka vanhu vantima vona va tibyela ku vandla ra vona i vandla ra lavo basa so lava va ka hina swi lava va ti vonela hikuva va laya ku va karhi va tirhisiwa ntsena inkomo avuxeni botpet mina no va na xikombelo nyana ka varhangeri va masipala wa Giyani laha hi kombela va antswisa patu leriya ro nghena Giyani dorobeni kusuka laha Gaza Beef leyi a Nkuweni patu leriya ra pfumela ku pfuleka ri nga va 4-way from kwalaya until ri ze ri ya nghena adorobeni a Giyani mara lexi endliwaka laha ku ze ku va na nkarhi va ku va antswisa mapatu a ni swi voni mina sweswi va nga swi endla vo lo faka swinhonganhongana tlhelo ka mapatu ku swi na ntirho wa yini a ni swi twisisi vakulukumba va Giyani loko ku ri ku ma hitwa mi ta hitwa hi kombela mi antswisa patu ra Giyani kusuka a Nkuweni Gaza Beef until a Giyani adorobeni ku vanhu va kota ku nghena yi va 2-way in 2-way out ku hi minkarhi leyi ya ma-Good Friday na ma-December ta vuya ku nghena dorobeni ra Giyani timovha dze ti huma ti tsutsuma hala driveleni le ku kha ku nga fambeki inkombo bet inhlekane Bootpet na muhumelerisi na vayingiseri mina va vuwa ngopfu hi le ya mati na leswi va nga nghena kwalaho nkulukumba va lava mati na nga ku se ni vuya ra mbirhi lawana loko mi ri laya ka tiyani ka Magoro ku na phayiphi yikulu hi ndzaku laha hi Bootpet laha yi na mati phayiphi liyani mati lama ma kwini ku raha mati a tiyani ku raha mati holovana ku raha matiko ma kusuhi na kona lama ku ri na phayiphi yikulu hi ndzaku laha loko mo hundza laha siku rin'wana mi langutisa vaakatiko va ze va vandla tipulani to va yi nghenela phayiphi liya laha ndzeni yi nga ceriwa kona va kuma mati mhaka ku na mati hi kombela mi hi lavisela ku ri no mati lama makweni ku raha mati ndhawu liya inkomu ni muakatiko wa le Mavelekweni Amavelekweni ku na ngezi ri nghenisiwaku ri nga nghenisiwa ku sukusela early last year a ri layiti na sweswi a ri layiti ene kahle i ti-new stand i khale kha ku nghenisiwa gezi hi kha hi swi vona mara a hi se tshama hi vona gezi ro nghenisiwa malembe mambirhi kahle ri nga layiti na sweswi tipala to yo yima na tintambu mara ku hava tintambu ti sukaku a tipaleni ti ya nghena a tindlwini ta vanhu i lembe ra vumbirhi leri ri nga hela ro hela hinkwaro so a ni swi twisi ku na problem ya yini hi va kontraka ene a ni swi twisi ku
masipala wa college chavani ku hava nchumu va wu tiva ku gezi ri nghenisiwa ku mavelegwe ku ri ku va kha ku endleka yini na inkomu hayi swi twakarile mingisero mene swi twakarile swin'wana swa swivutiso leswi hi nga ta swi landza tsundzuka ra mintlhanu rin'wana na rin'wana va ka loko xivutiso xi ri kona hi ta hlota nhlamulo se ke ni tshemba ku lava va ta hi pfuna va masipala wa college chavani ku endleka yini loko ri na leswi va tivaka so na n'wi vulavulaka timhaka ta patu leriya ra Giyani ni tshemba ku va ta hi pfuna ku i nga ri mo swi vona ku nga ri khale kwala ka a ni se ya ka ma-good friday mi ta swi vona mi ta swi twa mi ta twa vanhu va kha va rilarila hi timhaka ta ku ku va ku ri na ntlimbano swi ku tlukwa swi ku chakala hi ndlela yaleyo se kumbexani masipala wa greater Giyani wu fanele wu swi languta hi tihlo rin'wana khansela Thandizitha i meyara van'wani va majatu swinene va ku tirha hi ku hiteka na ku pfumela ku nga ri khale va ta vulavurisana na mhani enkakareni ra kwale va twanana ku va tandisa ku yina rali ivi laha ku pfuriwa ku ya hi leswi va nge le ku kombeleni xiswona hi ndlela yeleyo vayingiseri xin'wana xexa xa buloho leri ra ku kumbexani ku nga va na ndlela yin'wana leyi nga tirhisiwaka ku papalata biloho ra Adolf Minga loko ku ka ku tirha biloho rin'we naso swi hetelela swi hlupha loko mi fanele mi khupukela a Giyani ku ve a swi fike njhani swa ku langiwa kwalaya ku hi koho ku nga ta va ku ri Giyani va ka hina mi kupuka milambu n'wina mi tivaka matimu kumbexana hi byeleni i ncini xi nga endla ku za ku laviwa ku doroba ri va kwalaya hala ku va nambu hala ku va gova hi ndlela yoleyo va ni amukela Butsoli Malatsi twa ku vona va ri yini kusuka ka nhlangano wa DA. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Butsoli nhlekani avuxeni minjhani hi pfukile minjhani buto mina hayi na pfukile mi ta hi khomela vana swi tiva ku mi karhele ngopfu a mi la ku wisa namuntlha kambe mi nge wisi mi nga se hi byela ku swi fambe njhani hi fanele swi tiva ku swi fambe njhani le ka nhlengeletano leyi mi ri ka yona eGalaga Estate mi nga se hi byela ku swi fambe njhani a hi sunguleni la ka ku ha mi khensisa ku va mi hlawuriwile xitulu xa n'wina xi vula yini ni khensa ngopfu I think leswi swi vulaka ku ri ti-members ta DA leti a ti ri le ku voteni kwalaya swi a vona ku ri ku na ti-leaders leti ti nga teka DA ti yisa mahlweni particularly mhaka ku ri congress leyi yi ta hi nkarhi ya ku ri i lembe before ti-election so ku laveka ti-leaders leti ti ta steeraku DA towards the elections but naswona swi vula na ku ri leswi a yi swi endla hi kuma ti-responsibilities ta ku hambanahambana laha ka organization swi tsakisa ti-delegates to tala but swi ta na responsibility yo tala and I think swa tikomba ku ri ku laveka as the leadership ya organization yi va united yi tirha swin'we ku ri ta swi kota ku achieve ti-goals ta hina ta ku ri i va party leyi i leader-ku ti-opposition parties towards coalition government hi 2024 ku ve ti-take out point ta n'we ka nhlengeletano leyi Amerika yo tanihi DA hi ti leti mi nge hi hume na leswi yeah I mean ti-take out point ku ri one ti-delegates loko languta vanhu va electiwe into the leadership structures ya DA vanhu lava na experience yo tala ngopfu i vanhu la hi khale va ri ka DA leswi swi komba ku ri ti-delegates ti rambe vanhu va ku va na proven track record ya leadership secondly a ku ri the largest or congress le a ku tele ti-delegates to tala for ku sungula in the history ya DA a yi swi va na congress ya ku va na ti-delegate ta ku fika 2000 and loko u lo languta makeup ya ti-attendance a ku ri na black people, white people, Indian people and leswi hi swona swi kombaku the diversity ya DA ku ri DA i ya vanhu hinkwavo miri a ma ha languti ka ti-policy ta n'wina a ma ha languti timhaka ta race hikokwalaho ka yini no I think loko mi vutisa tano mi simplify ngopfu leswi DA swi vulaka DA i organization leyi ti-values ta hina i non-racialism yi vula ku ri a wu discriminate munhu on the basis ya race master. So that is why na leadership leyi i run leadership leyi i representa ku South Africa hinkwayo because
kuna analysis le e rhandza ku endla n'wina va media va ku rhandza ku ri no ku ri organization ya mahlweni ku laveka leader ya ku va ya race ya so and if leswo a ku ri ntiyiso ti-party ta ku fana na ku EFF party ta ku fana na ku SADP ti-leaders ta tona i vanhu va ntima mara they are struggling ku ri va kuma na more than 10% because why the voters ti relate na ti-issues leti ti-party ti vulaka hi yona DA and na swi tiva ku wa swi tiva na wena loko u languta ti-campaigns leti i ti-driver campaign ta ku fana na ku reduce the price ya fuel campaign leyi ya ku fana na ku lwisa timhaka ta load shedding leti i ti-issues ta ku affecta mani na mani so swa tikomba ku ri DA ti-policies ta yona ti-campaigns ta yona it's about the issues leti ti affecta ku every South African ku ri mi tshama ka ti-urban areas or le makaya or nine na tiva ku ri the DA stands swa ku ri ku va na ti-opportunities open opportunities ka munhu mani na mani ku ri va va na vutomi leti va ta va proud as well. Ai tseleni Botsole mi vona ngeti vurhangeri lebyi byi nga koho byi ta mi pfuna njhani ku vona ku mi va na nhlayo le henhla hi nga languti ku i ya race ye that's why ni vule ku ri loko u languta the most common denominator ya vanhu lava rambiwe i ti-delegates hinkwavo va na proven track record ya leadership ya experience in the organization and leswo swi komba ku ri ti-delegates ta vona ku ri vanhu vomani lava va va tshembaka ku ri va steera DA towards mission wa yena mission wa DA very simple ya tiva ku ri ku hava organization leyi ta kuma 50% or more than 50% ka ti-election leti ti ta ku ta national and provincial government so leswi swi laveka ku swi endleka hi ku ri ku ta va na ti-two choices leti ti-voters ti ti faceaka choice one i coalition ya ANC na EFF leyi tivaka ku ri yoya ku ri i disrupt governance a joni a i ku ri leni va zame ku swi endla leswani swi nga endleki and then on the other side kuna a coalition ya the-opposition parties leyi i leader ku DA as yona the biggest opposition as the biggest party amongst opposition parties and that coalition ya ti-party leku ti fanaku with ti-values ku ri tona they agree on broader issues that ti-values and hina leswi swi vulaka ku ri the alternative coalition leyi i ta teka ku South Africa yi yisa mahlweni hi leyi ya ku leader hi DA. Botsole khenseli swinene nkarhi wa n'wina siku ri leri vunene ku khensa mina inkomo Botsole Malatsi va suka ka Democratic Alliance na vo va hlawuriwile eka xiyenge xa vurhangeri loko kha ku langutiwa hi laha Democratic Alliance yi nga ta yisa xiswona amahlweni ku sukusela sweswiwani hi ndlela yaleyo ve ri vona a va languti ngopfu timhaka ta vurhangeri ku fika kwalano i deputy federal chairperson Soli Malatsi va swin'we na va JP Smith na va Anton Bredel lava va nga ti-deputy federal chairpersons hi ndlela yeleyo swi vula ku ti-deputy ta Ivan Meyer loyi a nga federal chairperson hi ndlela yoyoleyo 0860002543 tirhisana mathevela dp@sabc.co.za a ri teka riqingho rero ndaka leswi palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula a hi ku tumingisela wa mina DA yi hlawurile vurhangeri bya yoho hi ndlela leyo John Steenhuisen u hlule Dr Mpopalatsi eka xitulu lexiya xa a va phikizanela xo hi ndlela yaleyo ni tshemba ku na wena matitwelo ka mhaka yaleyo hi le ka 0860002543 Paradise a kha ta na mhaka yin'wana vhiki leri nga hundza ivi riqingho ri n'wi tsema kambe a swi na mhaka yimana hi twa ku na mutlhokhomeni mhaka aye minjhani khalangu hi pfukile minjhani hi pfukile muhaxi wa mina wo saseka mara masipala wa makhada wu le kwini ma tiva ni hi hi le ampeni tolo mituva leyi nga laya ya chavisa a ni tivi ku vanhu va fambisa ku yini va vo bandezi ya a ni lavi ku vulavula hi swona swi ni khumba ngopfu mahaxi hayi ri le ku tirhiweni patu rero a ni ri tirhiwa kusuka kwahala ka n'wehe ri ta famba ri hundza hi kwalaya ivi ri hundza laha thenisi leriya ri famba ri ya a Vlei-Fontein ri ya humelela bande leri kopa hayi na swi vona na tirhisano loyi nga vulavula hi Mathye ni wu vonini va vula swona vanhu a va nga tirhisano laha ka patu leriya ri nga ku tirhiweni mara leswi mani na ku hatla ni kongoma ni ta ka swona Thyebu i issue
ya hina vaakatiko va laha ka Papazela ha hlupheka a ni nge hi tirhisa madoroba mambirhi hi tirhisa Malamulele hi tlhela hi tirhisa na Thohoyandou se laya hi le rinkini ya tithekisi ta le Thohoyandou swi vula ku nampundzu hi teka hi kha hi ya dorobeni se hina ku khomiwa ku bihanyana laha ni hleketelaka na tribalism ta mi minkarhi zihi nampundzu loko va fika ka Papazela va hi yisa dorobeni loko ku bavo 11-12 va ta mi byela ku rine a ri chaya a Papazela ri ku hwala vathu va haxi va ta rhwala vanhu va ka Pietboy va rhwala vanhu va khakhan'wa ve le Makova hi ku u vulavula ririmi ra njhani ndzi ni ringeta ku vulavula hi swona va ku muya mi ya xava ka Malamulele se ntsenga ku ku na ku lwa ka rixaka ro karhi ene Thohoyandou i doroba ra hina na Malamulele i doroba ra hina yi sunguli nkarhi lowuya a ku nga lweriwa swa masipala ma swi vona nyana loko hi nga hi ta suka a thulamela hi ta hala ka Malamulele a khonisa vanhu kambe a hi ku nyenyela makam ni vula ku a ku na tithekisi kwala aka Papazela ku hava vanhu lava nga na tithekisi hi tithekisi hinkwato leti ti rhengelaka a Thohoyandou ta kwala Thohoyandou ku hava munhu wa ririmi ra hina nga na thekisi laha layinini liya mi kuma ku vakhegulu va ta tekiwa va nampundzu mara masipisa tithekisi ti famba 36 ku ri na queue marshal ti ka ti ya kwihi ti ka ti ya tididi hi le kusuhi va ta hatla va chula vanhu va rhwala van'wana mara hina loko se va ri stranded hi ku hi tekiwa se mini ngo a hi ku hlawuliwa na hi ku ya hi ririmi leri ri vulavulaka tithekisi leti ka Papazela va hi tiva nampundzu va ta hi rhwala mara loko se la xikarhi ka siku mi fane mi tekiwa loko vanhu lava va ka vona va herile ene a va swi tivi sweswi va ku hina hi nge tshiki vanhu va ka hina hi mhaka n'wini mi nga machangana se yi na politiki ngopfu mhaka leyi vulavulaka yona a no politika khalanga so ni va ni ku ni ta swi hundzisa la tazani lava nkarhi wun'wani na vanhu lava nga relevant mi ta va twa va hi hlamula ku mini yinele ofisini va ni hlamula va ku yaleyo hina a hi nga yi koti hi mhaka ku va lava tithekisi a va vitana hi va tshinya mara va continue va ka va endla sweswo ene i timovha ta vona mara ka Malamulele a hi swi voni sweswo ni vula ku swona ni nge a swi koteki ke ku n'we ka Papazela mi kuma tithekisi mi kuma ni yingiseri ni heta maka ni kuma tithekisi na n'we mi kuma tithekisi ta n'we ti ya ku Thohoyandou leti ti suka ti nge Papazela Thohoyandou Papazela Thohoyandou anyway swi pfuna yini swi pfuna hi ndlela leyiwani ku na vanhu vo tala lava va hetelelaka va va na xiphiqo xexo xa ku mi kuma ku tithekisi a ti kumeki va ku tithekisi ta ha khandziyisa kusuka kwihi ti ya kwihi ivi va ze va ti pfulela tirenki ta vona na sweswi ti le ku tirheni a ni lava ku nyika swikombiso hi mhaka ku loko no nyika swikombiso swi ta endla ku nge ti na swi ndhundhuzela swa mixaka a ni swi hlohloteli ku vanhu va ti teka na va veka mavokweni ya vona kambe mina leswi ni vulaka swona ku kuma ni mathekisi lan'we mi khandziyisa vanhu va ya swi vula ku se mi ya fika kwala mi nga ta ku ndzawulo ya timhaka ta vutleketi cincani tilayini letiwani lavawani va tlhe a va heleli dididi lavawani va ta helela aka Papazela ni kha ni huma moyeni leswi ni swi vulaka loko mi ri adorobeni ka Malamulele khalanga ti kona tithekisi to ya Thohoyandou na te le Thohoyandou ti hlangana mpfhukeni ve n'wina ka Malamulele mi teka vanhu va yisa Thohoyandou ivi n'wina ve le Thohoyandou mi teka vanhu ti rhenga kahle ngopfu letiya mara hi mhaka ku hi lava ka Papazela ku va ku ri kule ene kha hi durhela mara a hi lava ku yi ta lulamisiwa ku ya mahlweni van'wani va swi lava ku kuma tiphemiti ve ri mi nge ti kumi tiphemiti to tahaleni se swi swa koho swi lava nkarhi kumbe loko va nga ti kumi tiphemiti to tahaleni swi vula ku na vona va nga ti kumi tiphemiti to tahaleni that's why mhezini ku kasi hina hi fela yini wa hi nga hi ya xava xikan'we ka Malamulele ku le ku hluphekisiweni ma vona mbanda na mindzhwalo nga kumiwa swikuta swi hi vavisa ngopfu eka hi ya fumisa ikhonomi ya vona va hi rhwala a va lava ta hi vuyi khalanga moni nga ta n'wi nghenisa timhakeni hlayiseka enkom paradise ayi mativa 0860002543 hi tari loko mi kandziyisa rito ni nga hundzi makume minute loko mi kandziyisa rito hi ndlela leyi veri ku na xahumba la xahumba minjhani Chauke a mi swi tivi xivongo xa n'wina ku Chauke xahumba le okay mi ni khomile na ni nga swi tivi ku a mi xi tivi xivongo xa n'wina Chauke ka Malamulele ni hleka Mfokele papa minjhani
Epfukeni. a khensa ya man ni lava ku hlamula ngopfu leyi ya ku taka na lava ka fafazela ya mayelana na lava faneke va xava kona. Loko mo tsundzuka ku ni nkarhi lowu a mi kha mi vulavula ngopfu hi xikotiri lexi nga koho le ka Malamulele xi nga hela malembe na malembe mara a ku akiwi leswi a swi fanele swi akiwa. Swo fika laha na n'we mi nga ha tivi ku mi ta endlisa ku yini na tatani Masingita mi vulavule na vona mara kun'wana swi ka swi va tlimba ku na leswo karhi a swi va tikela ku va nga swi humesa. mi vulavula hi xikontiri leswi swi nga ndliwa switarata leswi nga ndliwa hala ndzhaku ka stadium halawa. Impela ku na mhaka yikulu laha ka switarata leswi. Ku endleka yini kumbexana hi ta vhe mi hi pfuna? Switarata leswiya a ku fanele ku akiwile ni va swi tiva tatani Masingita ku ri a va ri un'wana wa vona lava a va fanele va aka. A ku fanele ku akiwa yini switandi kumbe a ku fanele ku akiwa mavhengele? Laya a ku ya akiwa mavhengele. Ende hayi swivhengelano swa xiyimo lava nga vona tatani Masingita va ku va lava ku aka mavhengele lava nge se ma aka ka helo hi ku hi lava nga siya koho xikavana xa vona. Ku sukusela loko va vule timhaka letiya va swi vona ku ri ti ya ku humeleleni swi vhela swi sungula ku pfariwa. Mi vula yini loko swi vheta swi sungula ku pfariwa? Leswi nga pfarisiwa xiswona a ni ri na laki hi ku attenda ti-meeting mara ni ka ni suka ka department laha ni tirhaka yona. Lexi nga humelela i ku loko ku fanele ku akiwa lahaya ku ve ku ta mavonelo ya ku loko wo za Malamulele yi va yi ri na mavhengele a ku nge khupukiwi ku ya xaviwa tlhelo lerin'wana. Va a hi hetange nkarhi na nkarhi ho twa ku siku laha ku endliwa molo leyi na yo masungulela ya kona a ya tika ku yi akiwa yi tsaka ku swi lava ku yima hi ku tiva loko yo akiwa ne ka Malamulele ku akiwa swi lava ku nge yi vanhu aka molo va ri vanhu vo xava va le ka Malamulele. Va kusuka kwalaho loko molo yi akiwile ku demandiwile ku hi lava ku akeriwa ho ya hetelela hi twa ku va ku na complex ya ka Malamulele yi nga akiwa loko mi nghena Thwando mi ka mi suka ka Malamulele ku na complex nyana yi nga na va Shoprite laya. Na sweswi loko mo kuma vanhu va ta mi byela ku i complex leyi vongo ya ka Malamulele mara yi nga ri ka Malamulele. Ya kambe sweswani mina leswi ni nga swi rhandeku Chauke i ku vanhu hi nga rileli swi swa mabindzu. Mabindzu i munhu a endlaku vuvekisi a fika a swi fani na xikolo xi nga ta akiwa hi mfumo a hi swa mfumo pele munhu o endla vuvekisi ivi a ku mina mali ya mina ni lava ku ta yi vekisa laha. Lexi a ku fanele ku va xona ku byi ku va na ku complex ya ka Malamulele yi nge pfuki yi ve complex ya ka Malamulele hi mhaka ya ku i n'wamabindzu loyi a nga lo fika byeriwa ku tata yi aka laha ivi na hi ya vona ku swi ta n'wi vuyerisa. Se sweswo swo vula ku na n'we Chauke mi kuma n'wamabindzu a aka kwahala mi nga koho ivi loko a vona ku swi ta n'wi vuyerisa ta aka loko a vona ku swi nga n'wi vuyerisi ta tshika. Se ni ta kona kwalaho yi nge vi complex ya ka Malamulele yi nga ri ka Malamulele. Se lexi nga ku humeleleni sweswi loko yi ku fanele ku tlhela ku sunguriwa ku vulavuriwa ku akiwa se ku na vanhu lava va lavaka ku xava ndhawu liya va lava ku aka tindlu loko mi nghena Polokwane ma ti vona leti vanhu va ndhawu liya ka Malamulele va nga laveki ku ya boda ku na mintirho ku hava. Hi lava mabindzu swi le ku tikeni hi ku hina a hi swi lavi ku akiwa tindlu leti vongo va lava ku akiwa tona va Vhembe. Malamulele a yi ku yi lava ku akiwa mavhengele lawa hi tivaka na loko endliwa xikotiri ma lavaka ku akiwa. Se swi le ku tikeni na sweswi ha hlupheka i fika i nga ta lungha loko nge se akiwa. Se nyimpi leyi ha xavisiwa na hi va lava phati ya hina hi ku va kumeka va karhi va na vutsolo ngopfu loko va kota ku kuma ti-position. Chauke a hi pfumeleni ku a hi dlineni kwala namuntlha a hi dlineni kwala. Ni khenseli Chauke nkarhi wu ni pfumelela ku hi fika kwala ni khenseli swinene. Leswa mabindzu na yini hi nge pfuki hi swi mina a ni tivi kumbexana ni nga swi twisisi kambe mina u twisisa ku loko mehe ni ri na mali ni ndla vuvekisi ni languta ku mali ya mehe yi ta ni vuyerisa loko ni ndle vuvekisi kwihi swi helela kwalano
hi yo mhaka mi nge swi rileli ku hayi mabindzu matimata a ku hala kambe loko ku ri na wa bindzu loyi a nge mheni lava ku aka laha hi ndlela leyo kambe i njhekanjhekisani wa siku rin'wana ni tshemba ku ta ya mahlweni hi bula hi yona nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nongonoko a humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga fika le ka hafu ku bela awara yan'we na munduku sweswiwani Ike Ngobeni na yena i kwala hawu lawani a ku cincangi na bula na yena lowa mutwana ya mutwana mi yomba buruku yintshwa namuntlha swimbalo swintshwa ni vo hi xiradio nani la ko swimbalo swintshwa mayiranda radio matantano mala ni mbale swimbalo swintshwa kane mi ni vo buruku ringana ndzemba na xikipa na hi tikotaka hambi ve yini male muti ya so maburuku mi nge swi bokati bokati ya xiradio nani la ko tani na bokati yona ri huma ku mantia ku va ime kulungala no anuku ntano huma hala tliliniki hala yilo suka mongo bye sister iri la murhi wa vanhwanyana nuku a mi hava na mungulamulela hi timela leyi nga le tliliniki arets mahungu aya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula